Kalong ka basotenat bak Hima Nongkhlaw mentak ladap san spa Snem. Bat kum kadak ke Pynkhreh ya kan dia ke rakhe ya ke Jingdap san spa Snem lathong ya ke Jubilee Committee ka badan lang usim kena ki menteri bat ki sodar ki bahap apa ke Hima Nongkhlaw. Kini ke Jubilee Committee ke langsung perkhat kam mentak asngi nak kam tabat Pynkhreh ya ki program ki bahpe kum kadak mat pensakan mau ya kan dia ke Jingdap san spa Snem jog de ke Hima ka beladan Naduh ke Snem sejar san spa arfusau. Kini kerja rakhe ya ke Jingdap san spa Snem kan senang Naduh mentau Snem arajar arfusau bon anpun kot pan au Snem arajar arfusan. Usim juga Hima upa PM simli oleh tu bahkan kerja rakhe kalau kat kumki rekod ke babiang ke babiang ke bapendi bahkan Hima Nongkhlaw ladan Naduh ke Snem sejar san spa arfusau. Kadang Hima badan ini rekod Naduh ko teng senang. Ya kan dia ke Hima jadi kata ke Snem kat san spa arfusau harus usim menengkau. Udah usaha datang lalu kepuar jenggu hadap mentah bidang dari kuat di Snem ya ke Snem bagi long kan Snem bagi siang bapak kakak pakum tatar tekan ni kadai kau ika mentah kalau saya kum kahima gede kan susah ba kahima jomi kadang kirikot ya jadi senang jangka hadap mentah mak cukup kuat kan long kan ni jadi rakhe jomi jadi dapat pas kan long kan jadi pau sit pathai ya ka jadi klain ke Hima ka jadi nek jog Hima bat kumjun kan pas pathai ya ka jadi priang hun jogi pai nong chaklong ya ka dengan kom sechai bakum ta kan dek hadap sam senang kum bagalong Naduh masalah ya gedang ya ka hadap mentah dengan ini kuat orang sedang ini perkap kita kamu kimelek nak tamat rakhe ya kan dia Jingdap san spa Snem pam jing sungu Nongkhlaw mengilayo ka Snem san spa Snem mo ng rakhe kenang ba kanum ka jing rakhe gitu ni kalau ba songkun ka ba baik ya renting nakaliang jong kador basim kasudai bangin penlong dengan special komiti lane kerja seka Jubilee Committee kumno pengen form kumno pengen yat sekhmat frank nang pengilak ke kawan kata kejing rakhe bidang ikan long ya baik tekentang lah ong bangin bu ya argut kisodar na kowe ke zoom kadang tinggalalek kita Menteri lungdo nong ubak bolnas lungdo nong oleh tu banalor ke Jubilee Committee andan ruki komiti bahpe berpenyak saprang ya ke kerja rakhe kentup ru ya ke souvenir committee hakabaw sapenmi ya ke souvenir dan ke top sakan mau ke bandan sibur ki jingtho bagi jingtep ki bedai sepang ke Hima Nongkhlaw.